It is my pleasure to invite now His Excellency Archbishop Gabor Pinter, Apostolic Nuncio in the Republic of Belarus, to take the floor. Тепер з радостью запрошаю Його Екселенцію арцибіскупа Габора Пінтера, апостольського нунция у Республіці Білорусь, узять слово. As the representative of the Holy See and His Holiness Pope Francis to the Republic of Belarus, I want to welcome you all to this reception to celebrate the 6th anniversary of Pope Francis' pontificate. For Catholics, the Holy Father is the successor of St. Peter, who unites and leads Catholics around the world. How fitting that we should be gathered as a family in the house of the Pope, the house of our spiritual father. I am happy to greet the representatives of the government, my fellow ambassadors representing their nations, the bishops, priests, religious, and all our dear guests who are present this evening. Your presence here is a recognition of the important role the Holy Father in promoting the common good and peace in our world. Your presence indicates your openness in working with the Church to promote those values which help build a more just and well-ordered society. The Holy Father noted in his Birthday of Peace message, politics is an essential means of building human community and institutions, and that politics is at the service of peace if it finds expression in the recognition of the gifts and abilities of each individual. Catholics and persons of faith are deeply interested and placing themselves at the service of peace, and Pope Francis, during these 6 years of his pontificate, has attracted many to this service by his emphasis on the tenderness and mercy of God and the dignity of the human person. Always concerned about persons in their concrete situations, he never ceases to draw attention to those and the spiritual and existential peripheries. For example, in keeping with his predecessor, Pope John Paul II, who stated that the future of humanity passes through the family, Pope Francis journeyed to Ireland in August for the World Meeting of Families to strengthen families, offering these words of exhortation. God wants every family to be a beacon of the joy of His love in this world. What does it mean? It means that we, who have encountered God's saving love, try, with or without words, to express it in little acts of kindness in our daily routine and in the most hidden moments of our day. These little pearls of wisdom are good for all of us to hear. Pope Francis is also concerned for our young people. How many young people to find themselves disillusioned by poverty, drug addiction, violence, unemployment, and bleak prospects for their future? How many young people simply want someone to listen and to take their concerns seriously? In addition to holding a synod in October on young people, the Holy Father traveled in January to Panama, which he called a land of dreams,
and reminded us that young people expect us to live in simplicity, transparency, with a clear sense of responsibility for others and our world. He continued that young people urge us to do our part in building a better world so that their dreams do not remain ephemeral or ethereal, concluding with a reminder that the right to the future is a human right as well. Often serving as a conscience for nations, Pope Francis believes that this better future also involves having a sense of fraternity and communion, even with those who hold different religious beliefs. In his recent visit to the United Arab Emirates, he and the Grand Imam of Al-Azhar signed a joint declaration which invites all persons who have faith in God and faith in human fraternity to unite and work together so that it may serve as a guide for future generations to advance a culture of mutual respect and awareness of the great divine grace that makes all human beings brothers and sisters. Wherever he goes, Pope Francis tries to promote peace, mutual respect, and dialogue, to build bridges between peoples and nations without excluding the poor or the foreigner, to promote respect for the dignity of the person and the gift of life, and to invite us to join in this mission. Grateful that the Lord called the Holy Father to this office 6 years ago, I invite you to join me in giving thanks to God for this Pope. Because of him, our world is a better place now, and through his words, gestures, and presence, our young people, families, and the least of our brothers and sisters have hope for a better future. Let us give thanks then and rejoice we have a Pope, such a Pope. Дорогие согри, вітаю вас і дякую за вашу присутність, якою ви пожадали ушанувати цей дом папи у Білорусі. Сьогодні ми означаємо і святкуємо шостую годовину понтифікату папи Франциска. Вітаю шановного господаря Олега Кравченка, наместника министра замежних справ Республики Беларусь, поважаних представников влади країни, моих дорогих коллег з дипломатичного корпуса, глибоко поважаних біскупів, представників релігійних влад різних релігійних традицій, святоров, законників і законниць, усіх сябров цієї апостольської нунціатури, усіх вас. Сябри, католицький костюл во всім світі працює ціля огульного добра чоловічества і усякого створення. Як відомо, релігійне і моральне вимірення присутнічають у кожній сфері чоловічої діяльності. Християнські коштовності з'являються фундаментом годних відносин поміж людьми і групами, умацовують сім'ю, сприяють мирному суіснуванню, виховують до свободи у рамках справедливості і взаємної поваги. Ось чому Костюл, верний своїй місії, імкнеться навлекати усіх людей до криниці цього універсального добра, до Бога, щоб таким чином кожен чоловік і міжсобойські відносини були просякнуті вічними духовними коштовностями. Здесь сябри, что немаловажную роль в умацовании огульно-человеческих коштовностей отыгрывают особи, яким доручена отказность влади, и это большинство из нас. Молодий царь Соломон у час своей коронации казал: «Боже,
Дай твоему слузе лагодное сердце, как бил справедливый с твоим народом и умей отрознивать добро от зла. Давайте спитаем себе, что бы отбилося, коли б нам было дозволено зв'язнуться, дай Бога, з просьбой. Думаю, Соня так само, нам было бы потребное лагодное сердце, здольное отрознивать добро от зла, служить с упокою и справедливости. Вот чему, умацовуючи супрацовництва и братерства, относiny поваги и сябровства, мы можем показать, что справді макчима представляться разносторонние интересы, ходно их оборонять, без подману и иллюзий, які завсёды з'являються криницей тривоги и небезпечного эгоизма. Воля до диалогу и жадание слухать, культура зустрічі и взаємної поваги народжаются з мудрости. Мы лічим, что принцип мудрого подходу может служить усей международной супольности. По этой причине католицкий костел готовый далее делиться досвідом праці и развивать супрацовництво, переконані, что все народы з'являются носителями талантов, богатой культуры и традиций. Я упевнений, что мы все тут присутные горячо жадаем сприять розквіту дорогой Беларуси, умацовуючи універсальні коштовності братерства, ровності і супрацовництва. І ці очікування нам нельзя розчаруватися. Дорогі собрі, сьогодні ми зібралися так само з нагоди урочистості святих апостолів Петра і Павла. Петр, Гаврей и Павел, Гаврей и римлянин, раз покутницкую смерть стали великими свидками Христа и христианских коштовностей. Кров покутников не потребует помсти, и она является криницей примирения. Мы верим, что кров покутников белорусской земли, отдавших житье на братьяху, стаходцев под тиском разных систем и политических интересов, войн и идеологий, это мощный фундамент белорусского народа, это импульс и запрошение усім нам працювати для супокою, справедливости, примирения и братерства. Папа Францишек на протягу 6 годов свого понтификату закликає усю міжнародну супольність розвивати і умацовувати культуру зустрічі, культуру діалогу. Так, час його служення позначені шматликими тяжкостями, починаючи від напружених відносин у світі до етичних і моральних питань. Однак тяжкості не з'являються абсолютним злом, а моментом історії, яким треба керувати твердо і у правці, щоб здійснилася мара Бога, якою є добро кожного чоловіка і усякого чоловіцтва, у яким не існує поділів і кривдів, і якое відчуває себе і живе як одна велика сім'я. Дорогі собрі, несколько дней тому я был у Риме и размовляю со Святым Отцом. И он одразу спитался про
дорогий белорусский народ, а после попросил передать свое сердечное привитание, что я и роблю теперь и с великим задоволением, а так само просьбу об вашей молитве за его. И ведомо не могу не сказать про его и нашу надею на визит в Беларусь. Our particular welcome and gratitude goes to the Honorable Mr. Oleg Kravchenko, Deputy Minister of Foreign Affairs of the Republic of Belarus, whom I invite now to take the floor. Наше асаблівае прывітанне і ўдзячнасць шаноўнаму спадару Олегу Кравченка, намесніку міністра замежных спраў Рэспублікі Беларусь, якога я зараз запрашаю узяць слова. Ваша Экселленция, поважанный спадар Пинтер, поважанный митрополит Кондрусевич, поважанные представники корпуса и религийных конфессий, шановное спадарство. От ім'я Міністерства замежних справ Республіки Білорусь щиро вітаю вас з нагоди святкування 6-ї годовини понтифікату Його святості Папи Франциска, а так само одного з головних святов католицької церкви і усіх християн Дня святых Петра и Павла. Нашей отметной национальной особливостью и одночасово укладом у падтрымання миру и бяспекі з'яўляецца тое, што Беларусь заўсёды была і застаецца краінай, дзе захоўваецца рэлігійная згода, шануюцца разнастайныя традыцыі і набыткі духоўнай і культурнай спадчыны. Мы высока цэнім актыўныя намаганні Папы Франциска, накіраваныя на ўмацаванне міжканфесійнай згоды, забеспячэнне паразумення паміж народамі. Нам блізкія ідэі яднання і згуртаванасці, да якіх звяртаецца Папа Франциск, і якія ўвасаблялі на сваім шляху святыя апостолы Пётр і Павел. Гэтыя каштоўнасці садзейнічаюць узаемнаму духоўнаму узбагачэнню, дазваляюць супрацьстаяць шматлікім выклікам сучаснасці, паглыбляць пачуцці ўзаемнага даверу і адкрытасці. І мы вельмі цэнім у гэтым сэнсе важны ўнёсак рымска-каталіцкай царквы. Хачу адзначыць таксама практычна аднолькавае стаўленне Беларусі і Ватыкана па пытаннях сацыяльнай справядлівасці, падтрымкі традыцыйных каштоўнасцяў. Двухбаковае ўзаемадзеянне Рэспублікі Беларусь з Ватыканам ужо больш за чвэрць стагоддзя. У 2017 годзе мы адзначылі 25-годдзе дыпламатычных адносін, грунтуецца на прынцыпах павагі і даверу. Мы паспяхова развіваем супрацоўніцтва са святым пасадам і з задавальненнем адзначаем канструктыўны двухбаковы дыялог. У тым ліку на вышэйшым узроўні, рэгулярны абмен візітамі, стасункі ў галіне культуры. Варта адзначыць плённы дыялог каталіцкай царквы ў Беларусі як з дзяржавай, так і з іншымі канфесіямі. Урад Беларусі са свайго боку паслядоўна садзейнічае каталіцкаму касцёлу ў ажыццяўленні рэлігійнай дзейнасці ў нашай краіне. Спадзяемся на далейшае паспяховае развіццё супрацоўніцтва са святым пасадам у гуманітарнай, культурнай і іншых галінах. Чакаем кіраўніка рымска-каталіцкай царквы з візітам у Рэспубліку Беларусь. Паважаны спадар нунцый, шаноўныя сябры, карыстаючыся сённяшняй святочнай нагодай, хачу перадаць найбольш шчырае пажаданне моцнага здароўя Яго святасці Папу Франциску, а ўсім прысутным зычу міра, шчасця і дабрабыту.